Amasan doi sak tu te hozo si chungin kakipak na thu kahungge na chule bang kapat chumpi the dim ti kinep na to je video hungen tu zo si chungin kipak thu ka gen ban in sepna ding to kisaya hungen te hozo si best wish kong bol masai le taksa golun tuni topic ding we le how to crack Genpact interview ti he Bangola Genpact interview hi noted heading hem ti he zekin ju lut ngal zingetin Genpact interview hi ke my experience apat kangen go de hi hen thumin akiana ama sapena chun HR round oma HR round ni through zo pha dai le ops round om kita ops round zo pha le final achu speech x atiwa ye chu concentric te kun mcat atiwa ma japan kha company dung zu in le amin na wak ke thenga japan kha ahi je chu ama sapenin HR round le first thineling a khan lamin kha short list ta hi phodanga ya je kha solicited le zo pha hi le interview ding ni email hungin tin a timing to hungpin tinu je kha atang pi Genpact te ke poi jing ham thayam vela interview ding ko tu ni vel po ki mujing ti ken le ni khat ni ve vel ka to kha email ai mo le ani mama la hi tai lo le ala ki chai man ta ti o ve le hi advanced lo in mi information ya pe powa je chuki man ka to khak da na hi chu abang hi le interview ding selected la hi le email a information thot in tenu zoom link tong thot in tenu je link a par khalu tin latin interview na screening hong bol kit ding hi mo je kha nang be pe loading online a khale mi tampium homil la tiwin lam khom kha HR te khatin briefing bolin tin bang pending a hiring a bolu hem bang hem a bolu kha tiwa kha briefing bolin tinu azo phalle nangu khong khen za ki tin tin room chum room ti chu physical room i login online room chum khen ki kin tin ji kha nang ma personal interview khong ki pantan tin ji kha ya chu lahunang tun phal le HR te kha nang ina langak zingin latin ju ma khan alangak zingin latin HR te kha je khan hungin tinu nang khong ho pin tinu je khan nangin video khon latin hong ki ho pin tinu HR round chu atang pi personal introduction e maya je kha experience sa te chun je ma yin tini hemai hitivin hilele experience nai lo te ai lo mi le to ting ala nei lo te ala he lo te lo ai lo ala dong kha lo te yum kha kin ma self introduction tell me something about yourself ang ti pha tu le thil dang helloin nang ma lamin long ki patna tu ala umna la educational qualification asang pen chule experience na la nei lo khale ken kitin latin je chule la strength point hole baggen in latin strength point ti chu nangma bangem quality ni la ki sakna ai lo na sep ka gun chu hi ti vel ai lo le thil ka he pai hi mo ti ho vel quick learner ti ho vel mo yo kha gen thein tin e kha sau pi vagel le ngai pu amawin la resume kha ni sawi hilele je self introduction kha nangma bangola lapawem bangola communication skills ti hola nei em tina la personality mount screening a bolson kit na wa hi je kha ngai nep thile kit pu e khale ki sing sak te na nga ya confident dewa nal dewa hoi dewa yan thia poimo exception chu khatlani chum nantin bol hoi lo len le e through sakuti kha chu om thei tho bai le
je kha exception kha kinepa the hi po e malama kha thei to pa kha self introduction kha gian nal thei goding hoidewa je kha poimo je chun je HR round ai lo bangat offer rem ti o khlong gen in tenu je kha nangin ka hi thei ti kha atang pi kha yes tingen kha lagen nga in tin hi thei pong kala ti le chu je khamawen hong reject jing thei mai thei ji ko khan lo te khale khok ka sapoi i ke accept ti kha lagen poi mo in tin avai nung le e kyo kit the hi je pen kha ye ka chun first round HR in again pen kha I am okay with that ti kha again le chun hoi ma ding hi azik chu interview la through selected le hi zo nung phat le HR 10 a loading chung chang kang ke hu pi kit ding wa chu mong je ka chun abul ti la HR round screening a kha again jo siu kha yes I'm okay ti kha I'm okay with that mo yes ti kha again kha hoi ma ding hi ye chun HR round kha through phat hi le ops round oma je ops round kha je ops round kha la sep na ding to ki sai la process to ki sai company ten hiring hong bol now process to ki sai ho to te kha hong itan tin interview hong bol di kha amawin amasan amaw i hong ki self introduction in tinu chulle ama bang hem ko hem ti kha hong ki yen in tin ichun process to ki sai information on pekit in tinu je ki bol hi hen ti o khong gen in tinu chule nang lama patle introduction on pek bol sakit in tinu bol lo le the mai thei le bol le bol sak mai the ma ai lo le direct question and answer ki bol jing le mai thei question ang dong in tinu nang in answer jing ding ti le thei ile self introduction o khale hong poi mo kit lai mai thei ya kha kising sak din tin jana khan le experience to ki sayo kha experience le ama banung dong ki tin tinu bangla sep bang hem la bolo tio khang long in tinu mo ji ops round hi le bang pe nei dong dugum ti hi gen thei po ile le a process to ki sai deu chu question dong in tinu ke ya kha collection hi jekin collection ti ki sai kha question hi donga ops pa khan question pathum vele donga ya kha chu hoi de ken le ka gen pick theya je tung ji chun nang le la process ho kha le experience na to ki sai kha hoi de gen thei ding ki san la achang le hema ma le mi ni to le ki gen wak ki gen tok jing thei lo ti the ma jing mo wa gen tok thei lo ji ka ai lo ti le di kloi le adi ka interview na vel bangai mi ne wak do thei le wak ki gen tok jing thei lo wak ki gen jing thei lo le achum tak wak ki gen kha jing ti ya bai ma jing je om the jing lai chun ilamale kising saitin process la sepna to ki sai le experience na to ki sai kha ang to le hoi de again the dingin eka kising san lang ichule process interview la bolna japan kha nang le search board de lang bang process adinga interview bol lahem japan kha google vela le search in lang point bang hem tio kha enel la atang pi waket heading chu customer service ading interview bol la hi le customer service su bang hem tio back kha he ta pui mo je ka chun interview la bol na a process pen kha la he lo le google in search in lang je back kha head kon lang chun a the hi le head tam khela pham po atam the pen head gon lang tua ke interview na hi le collection to ke sai hi jekin ka wang pat pi ti din ops round na manager pa khan le question tam pi le dong pu question pathum ve le dong ai to chi ka ken la hui de win ka don hu theya ke my experience ho to ai dong ki da actually dak kal de zati ke sem de hen lei the na dim ti ho bang bai me dong ken le i hi the eng ka ti o kha bona kha yes ka ti pe ka i the eng ka ti kha ka ke na
chun ji ops round na kha layat theme theding in selected lahi lo lava khe theding in ken ke experience khat bagen katin a pera chu ken lai ka po ila le tu hinang layat theding in ken ke experience patin gen soning katin h ops round na kha selection la mu hi le ilo le selected lahi ma ban son theding lahi le nang ops manager pato operation manager pato interview lo bolu la ki hona wa ki chai masangin ji manager pa khan screenshot ong lantin la ki hona kha nang ma lim dokin mo screenshot ong lantin je chong bolai le chu positive tina a hi mo atang pe chu amount record ani na dingo kha kha la ko ye je chu la tu kha ka hi le ops round through ka hi tai ti kha nang malam pat la ba ke thim thiding akong gen so na hi ayin la khen khat apeta la hemil ai lo la khalo ti le omo avai no la kit apeta la khalo ji ka a ke cha hi jeng ta na la ti kha le je kha hi dik pu avai no ko long bol ki to ai lo le hong ho pi ki to ya ni kha screenshot ong la ki ti le om tho mo hi le je kha lawak nang ma le lok dinga thilum dan ka wak gen hi ye chon ops round khala zo pa ta hi le i final round hungi tan tin ye pen chu bang himiti le speech x kiti Genpact ten mo je chu gen go la khan concentric ten mcat ati wa company chung chung min amin chung chung le gen mai the ele Genpact te chun chu speech x ati wa je kha min lo amin vo je kha online assessment ong ita je chu bang section hi ngai na ki khena a b c d e t na ki khena mo section ma sa pe ni bang emiti le thuma le pin tin thuma long pe ko kha la sim dok de e chu thuma long pe ko kha la sim dok ding je kha record la bowling je kha section a na hi azo pa le section b na chui le sentence reading ngi ta ding hi amasa chu sentence is how back puntin sentence chom cha hin tin zo pa le neu khadong sao deu tio kha ngom to bintin je kha sentence reading hi section b na kha jena heading apoi mo chu la ho pi ding kha machine hi mo machine hi je ka khan mi hing hello intonation tio kha oni mo sang tio kha poi mo po emotion expression tio kha le poi mo po la ho pi ding kha machine hi machine go la pau di ma yin tin ye ka khan wakai sao wakai niam wakai san wakai sao ding tio kha ngai lo hi machine to ki ho ri le je ko machine go la khala pau di ma yin tin ye kha sentence reading a chom cha ki panin tin sao de de min tin je kha sentence kha la sim dok de je kha record la bol ki ding khat khumin latin la record jo phala next click ki tin next kha la back phala question dang por ki ni de kha la sim ki ding la sim jo phala record la bol next la make ki ding ti kha bana hong chi chi ding hi mo ye chulo jo pha ta hi le audio clip ngom ki din tin audio clip chu bang hem ti le je kha la click pha ta hi le thu ki gen min tin je thu ki gen kha la ngai ding la ngai kha repeat la bol ki ding hi chu je ak sa de oi mo record ki bol sao min tin je record kha la ngai ding ave la ngai lai thei po khat ve ngai la tin la ngai kha la gen ki ding la gen kha record la bol ding ti hi jena ka wa gen num chu hi le i thu ki gen ho kha abona le het man lo le het kha pansan lang thumal te kha nangin nang ma on in sentence ki sim la chun le khok lo we mo je ya poi poi mo ajik chu sentence song so phal le ki bai hat lo ye khat ve ngai ding kha gen ki jing ni ti chu memory hoi ma lo te ading chu ha ka kai ji ka chun ji thumal record ki bol langai na audio record ki bol langai na mo la bona le het lo le het chun thumal te kha pan chanin lang nangin nang ma on khan sentence ki simin lang tang lo di hoi de wala gen thi di
sentence ki simila sentence sting ki simil lang mo ikagen la chun khok lo bai in la hoi pen chu akigen ma la gen ki thile chu je khel tha chum puntin hilele second option chu je khala bol thilo le sentence ang sau pa dai le thumal la hiat man khai tep ten lang je par khan nangin paragraph em sentence em kha ki sim la chun je kha khok lo bai le la tan loading hoi dewa lagen thei go ding je kha poi mo hi je chu section b hi section c na hi topic ng pen tenu topic hi pathum pali vel le ng mai the hi mo topic chum ng pen tenu je topic ka par kha minute khat minute ni hem vel khu la paw ngai je le ya ding chu la ho pi ding kha machine nei ti kha le ya ding mi hing he lo wai kha machine hi lagen kha lagen he mai I chule tua sentence reading obang kha wagen kileng la sim na kha lagen dik lo oma sudik ka ete lagen ki dei le subdik malaka adik lo kha vela bol lai ti kha le ting je ka khan sudik ki ding la ki sak lo di la bol khil le la ban la chi som jing di ye poi mo jing sudik king ka ti la vela lagen ki lo de lagen ki le avela thil su khil ti nai mai la su khil khil na kha ban la zom di yang da chi then di bol ki ti kam loi I kha la bol ki lo ri ye ka khan je kha poi mo je kha le tin ten ding I chun tua topic a hi le topic kung pe ko kha la gen the lo le achum khat ki gen le chun la khok ke lo machine nei ti kha le la ho pi de kha machine in tin le gen go la chun topic kung pe ko to ki saya la gen the le chu well and good a hoi pen in tin la gen the lo le la nop gen la chun le khok lo machine nei ti kha le la ho pi ding kha ye ka chun mo nervous ngai lo la nop kha gen ta suk la chun khok lo le sentence kha dikin tin grammar kha o khale ye khan maintain la chun mo ye chu section c hi je zo phat chu le section d hungin tin je chu bangem chi le fill in the blank ong eta fill in the blank a hi verbs ho tense articles ti ho ong ru ta mo correct form of verb past present future ti ho kha ong fill up ngai tin chule tense bang tense and future tense and present ti ho kha lo khong pui mo tin chule article khaleng pui mo tin je pathumi la lok thile phama pachu ma ding ai chu I sentence fill in the blank sentence kin tinu fill up ding column ko in tinu je kon bange option ko ki tin tinu mo je khanangin je option a kha adik pen latik din tin khen adik pen latik bana kha khen kha chu a ko yu kha dik lo en tense dung zui kha past ile past present ile present future tense dung zui kha en ki modified dile oma je kha tense to ki sai hi ichun a verb pro khale ko yu verb kha pen tinu ye khanangin lagi select din tin option oma mo ye kha choose ball in tin chule article khale article ti le a and ti khai mai mo je pathum kha khoyamat ding khoyamat loading ile khoyamat di ti kha je kha option ong pin tin multiple choice hi je kha adik pen nangin je sentence ading khan adik pen kha select ball in tin je kha type thoding hi je kha gen thodi to login je kha select la ball kha la type ki din tin je kha submit la ball ding ye chu section d hi chule section e na hi le comprehension ong ta mo comprehension na hi audio ong ke pe ki tin audio chu langai ding je audio pat kha question ong ke dong ding e mo question ong ke dong tin je question chu multiple choice ai thowa hele adik le ya thina ding kha je audio kha hoi de wala ngai ya le thim ngai ki thei is a comprehension hi the last section hi ye chu audio kha play in latin thu ki gen kha ngai in latin je la ngai te kha I je la ngai zo phat chule answer la pek ding question ki dong tin question kha multiple choice ai thowa ile
multiple choice ti ji ka kha hello wa hom thilo hi adiki don u tin kha he da poi mo ye ko chon audio kha hoi de wala ngai ngai ding hi je chu a final section to final round hi ye chu dakal khatvel hungin tin je kha la zo phat le submit in latin la submit zo phat le nang latil lo kha ye kha wala email confirmation hungin tin ai lo la HR10 hung contact in tin hung gen in tinu ai lo la consultancy tre thu chi le consultancy te kan report HR te patin lan tinu je kha hung gen son in tinu je chu Genpact interview to ki sai a ye abula pat top chan jana hi yen chu gen kim zo po igen ko tele ti video vel vak bol vak ke mil zing ti hoi om noma ki gen kim pung tin de chu ye tiam sang na koi mai tin ma ayen tian le yan le kim lo dang hi ti chu ke cha ye le ka vak gen ben up chu YouTube akun search bol le chun apa chu ma jinga ken le interview ko bol dinga kha kala ena I phat chu ka phat chum pi ma jinga koi so na tam zo khu ki bang hi ye ka chun jo ho not do ken lang chule to topic ki peding ka thio khale zo khale tam zo ki bang hi ye je kha enel lang ki prepare lang again ni dan ki sinen lang YouTube khan yan le chun je question ki pio ho atang pi ki bang hi kha tak padang la pik ding to mina la pik sa te ba koi do khu ki bang hi ye ka chun phachu ma jing hi ti kha he in la pik masangin online YouTube vela Genpact interview assessment online assessment speed checks kiti mo Japan ko to ki sai ko la search in lang ala en le chun thil chi dan kha ji video ai gen lowa vakhiat ding apoi mo le tam pi mu dok nei ding la hi ji ka chun ala en te yen lang hung phachum ma ding hi phachum pi ma ding la hi ti chu ke man ke experience na pata enang in le phachum ding ka gin chau si ka kong ken so nei te ka igen ti tak lo igen golen Japan chule ala en lang hi le chun ala phachum pi ma ding la hi ti chu ka vangen ki dai hai le chan chu yan lang je video ile so da pat sim di ti le ki sim dok thelo hilale tuni chu ka wak bol hi lem chang ma sa penin bangzi ka Genpact ka join hem ti le video hi sim kit ka noma ye chule lem chang ma sa pena pung koi dok ki ding kai le chan chu yan lang ka ki pa hi